Ngiyakubingelela egameni kaJesu kuphi nakuphi lapho ukhona khona ufolekana lithuba lelihle lekulalela naye iRhapsody yamaqiniso lokuyincwadi yaNkulunkulu lebhalwe ngumfundisi Chris Oyakhilome DSD. Lamuhla-ke ngumsombuluko 13 enyangeni yaBhimbidvwane emnyakeni wa-2025. Lamuhla-ke umfundisi uthi kukholwa nemhlatshelo. Amen. Maheberu 11:33 uthi ngekukholwa balwa bancoba imibuso benda kubulunga bazuza tethembiso bavimba imilomo yemabhubesi. Amen. Encwadini ya 1 Kings chapter 3 sifunza ngaSolomon aletha umhlatshelo kushiswa kuNkulunkulu lo yinkulungwane. Umphumela waloko uNkulunkulu wavela kuye kulobo busuku wathi cela noma yini lofuna ukuthi ngikuphe yona. 1 Kings 3:5. Solomon bekabhekeke ukuthi ende munye nje umhlatshelo kofa wenda lo ngetulu waletha lenkulungwane. Umphumela waloko wathola kungenelela kweNkulunkulu. Ngekubona emandla eminikelo ngesikhathi aphinza anikela enkosini wanikela iminikelo letinkulungwane letingango 22,000. Kanjalo futhi uNkulunkulu waphemvula ngekuthi akhulume naye waphinze wamnika lokho bekakuthembisile. Awunake nesibonelo saNoah kuGenesis 8. Ngemva kwazamcolo sinyathelo saNoah sekucala saba ukuthi akhele iladi wase unikela umnikelo wekushiswa waso sonke isilwane lesihlobile netinyoni. IBhayibheli lithi uNkulunkulu waliva leliphunga lelinuka lusi lolumnanzi. Ngaloko uNkulunkulu wenda sethembiso ngeke ngiphinze ngucalekise umhlabathi ngenxa yemumvu. Genesis 8:21. Amen. Umnikelo waNoah wafana nempepho lephakamela ezulwini. Wabaliphunga lelinukela kamnanzi wase uNkulunkulu wakhulula tethembiso netibusiso kuNoah nemafotsana akhe wabaniketa emagunya ekubusa emhlabeni wonke. Dalalani nanze nigcwalisa umhlaba konke lokho uniketele etandleni tenu. Genesis 9:1-2. Amen. Ngalokufunako inkosi uJesu yafola tethembiso nomhlatshelo wayo wekusifela esiphambanweni. Kulandzela kutitfoba kwakhe nekutinikela. IBhayibheli lithi ngako-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu wamnika libito lelingetulu kwemabito onke. Base Filipi 2:9. Jesu wanikwa emandla ekubusa ngetulu kwakho konke ngoba watitfoba watinikela. IBhayibheli likhuluma ngalabanye labafola tethembiso ngekukholwa kwabo kanye netento tabo njengoba sifunzile kulombhalo lesivule ngawo. Igama lesiGreek letethembiso kulombhalo lithi aphekileya. Lokusho ukutfola simemetelo salokuhle uNkulunkulu akuphe kona. Lo mgomo solo ume kanjalo. Nawe ungamenda uNkulunkulu ukuthi amemetele lokuhle ngawe ngemnikelo wakho wemhlatshelo ngemandla ekukholwa kwakho nemigomo yemhlatshelo. Kungesinye setizatfu kunikela kuNkulunkulu kumgcoka kangaka. Kungendeka usathandaza asho lufo kuwemoyeni wakho njengoba enda kuletibonelo letingenhla. Haleluya. Kuchubeka nesifundvo ungafunza Genesis 8:20-22, 1 Kings 3:5 na Philippians 2:8-9. Kulesikhathi sanyalo sitawuthatha na umthandazo utawusha emva kwami uthi babe lothandzekako. Ngiyakubonga ngemandla ekukholwa kanye nemigomo wemhlatshelo. Ngihamba emseni wakho namuhla kuthi kuphemvuleke imithandazo. Iminikelo yami yekukholwa kanye nekulunga iphakamela kuwe njengeliphunga lelimnanzi. Futhi ngihamba ngekugcwaliseka kwetethembiso takho empilweni yami. Ngiphila ngekubusa futhi ngihamba ngikuncoba kwelivi lakho. Egameni likaJesu Kristu. Amen. Ngiyathemba ukuthi uyijabulele kakhulu iRhapsody yalomuhla. Amen.